دما خوش ببینرین هجا ایرو سه گلان 2024 جه روژان جه روژا پیشمی بویا رو گشتنین هری سرکی و هری باکش همین لسر راستا هرمی و همجین لسر راستا جهانی رو دانه مجوار پیشکش بکن لیوا که هر تم دست پی که چند سرنوچه ایلما کمسریا بلند اهل بجارتنی یا هرمی راگهاند کل هفت کانتونان 1792 ناوند و 2113 صندوق هاتنه دانین سویسه پارتیین سیاسی ین لهمبری به یک دنگی برسوا دولتا ترکیه داگیر کردان و گوتن هلبجارتن گاوکه دموکراتیکه. شینین کانتونا فراتی لدجی تجریدا گران یلسر ریبر اپو و ایریشا دولتا ترکیه داگیر کرد یلسر حریمین پاراتنا مدیای داکتن خادان. دم پارتیش بو هفدیتنا به ریبر اپو را داغوازنامه پیشکشی وزارت داده یا ترکیه کرد. بری بینرین هجاف سرنوچین مبون اونها جمی برفرهیا بلتنا خواه یا ساعت هفتان جواره پیشکش بکن نوچامه یکمین تیکلداری هلبجارتنین شارداریان ین لسر آستا حریم باکور و رشتات سوریه یا هر دوی چارچوبه ده کمسریا بلند آهل بجارتران یا حریم باکور و رشتات سوریه هجمارا ناوند و صندوقین دنگدان ین لحریم باکور و رشتات سوریه اشکره کر کمسریا دیار کر کل هفت کانتونان 1792 ناوند هاتنه دیار کرن لوان ناوندان جی و 2113 صندوق بندانین. جبو هلبجارتنا شارداریان لهریمی هجمارا ناوند و صندوقین دنگدانی هات اشکره کرن. لهریم باکور و شلاتی سوریه و هلبجارتنا شارداریان 11 حزیران 2024 پیک بی. جبر ویکی اف چند مهن خباتین مشاندن و جبو پیشوازی کرنا هلبجارتنان کمیسریا بلند هلبجارتنان دناوات تفگری دیه. پیش هلبجارتن پیک هاتن نامزد هاتن دیار کرن پارتیان اتفاقین خورا گهاندن جیوین تین لدار خستن ایرو جی کمیسریا بلند هلبجارتنان هجمارا ناوند و صندوقان لهرمی ببریارکی اشکره کر لگوری کمیسریه هجمارا ناوند و صندوقان لهرمی وهایه لکانتونا جزیره جبو دنگ خوبکار بینن و بری خوبدن 787 صندوق و ناوندان. لکانتونا رقایی 205 ناوند و 400 صندوق هاتن دست نشان کرن. خلکی کانتونا دیرا زوری جیل سر 133 صندوق و ناوندان و هف شاردار و انزامین مجلس شارداری هلبجیرن. لکانتونا فراتی 195 ناوند و 213 صندوق هاتن دیار کرن. لکانتونا طبقه 181 ناوند و 275 صندوق کولی هاتن دست نشان کرن و خلق دنگ خوب کاربینن. لکانتونا عفرین شهبای جی کمیسری جمارا صندوق و ناوندان دیار کره. لگوری وی و ولاتی لنوتو 6 صندوق و ناوندان دنگ خوب کاربینن. و لکانتونا من بجیجی 150 ناوند و 209 صندوق هاتن دست نشان کرن. بوی آوائی بگشتی لحفت کانتونین هرمی 1792 ناوندین دنگدانی هاتن دیار کرن و 2113 صندوق تندانین. کمیسریا بلند هلبجارتنان هرما باکور و شلاتی سوریه شرطین دنگدانی و آواین گرتنا کارتان جی بریا داخویانیان بریا نهار را گهاند بو. هلبجارتن شارداریین هرما باکور و روشدات سوریه جبور رژیما انقره بویا دردک پشتی گفین سروکی مهبی دولت باحچلی و هروها کنسی اولکاری نتویا ترکیه و جاری شفر رژیما ترکیه اردوغان جیل پیشیا چاپمنی جاره کدن گف لحریم خوار اردوغان ادعا کرد که هلبجارتنین که میناکا سمبولا دموکراسیه یا و پارچبون به خاکا سوریه را چه بکه سویسه پارتیین سیاسی ین لحریم باکور و روشدات سوریه جی بداخلینه که هفپار راگاندن که سیستما ریوبریا خواسر نپارچه کرن لی یک پاربونه خورتر دیگه. Güney sınırlarının hemen ötesinde Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde harekete geçmekten yine çekinmeyiz. Şefê rejima Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan bi van gotinan carek din gef li ewlekariya li herêmê xwar
Beriya Erdoğan serokê MHP Devlet Bahçeli jî heman gev xaribû. 11 Haziran'da sözde bölgesel seçimler yapılacaktır. Bu demokrasi ve yasa dışı seçim girişini demek, Türkiye'nin bölünmesinde yeni bir etap, yeni bir aşama demektir. Siyasi partiyên siyasî Bakur Rojhilatê Sûrî jî diyar kir ku hilbijartinên şaredariyan gavekê demokratîk e ne li dijî serveriya Sûriyê ye. Hilbijartina şaredariyan di nava atmosferekî bicoş de li nava heremê tê pêşwazîkirin. Lê ya diyar ew e ku ev atmosfer xewnên rejima Enqerê xera dike. Halk oylaması bahanesiyle ülkemizin ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne yönelik mütecaviz eylemlerini yakından takip ediyoruz. Erdoğan carek din anî ziman ku ev hilbijartina gel a li heremê ji nêz ve dişopînin. Partiyên siyasî di daxuyaniya xwe ya nivîskî de dibêjin ku dewleta Tirkiye bi hinceta hilbijartinan dixwaze bi hikûmeta Şamê re li hev bike pêlekê nû ya dagirkeriyê li dijî heremê pêk bîne. Lewra bang li netewêniyek bûyî û koalîsyona nav netewê kir ku rê li ber Tirkiye bigirin. Her siyasî partiyan daxwaz ji gelê vê deverê jî kir li dor hilbijartinan kom bibin wan biparêzin. Söz konusu ülkemizin toprak bütünlüğü ve Erdoğan yê xaka welatên cîranê xwe dagir kiriye, daxuya kirin ku dema mijar bibe ewlêkariya welatê wî ew ê li kesê guhdar neke. Bi vê yekî re jî dagirkirina xaka welatên cîranê xwe ji bo xwe maf dibîne. Meclîsa Rêveber a Rêveberiya Xweseriya Demokratîk a Herêma Bakur Rojhilatê Sûriyê jî dibêje mijara hilbijartinê karekî hindirîn e Enqere eleqeder nake. Meclîsê di daxuyaniya xwe ya nivîskiya li ser mijarê de bang li gel kir ku xwedî li hilbijartinê derkevin. Bi herama dikariyên hilbijartinên şaredariyan yên 11 Haziranê dewam dike li bajarê Qamişlo konferansek çapemeniye hate li darxistin li Şehba, Tebqa û Çilaxa jî belav hatin belav kirin û bernameya tifaqên yên ji şêniyan re jî hatin şîrovekirin. Di çarçoveya kampanya propagandaya hilbijartinan de Dîfaqa Gelan û Jinan ji bo azadiyê ji bo guhdarkirina nerinên xebatên çapemeniyê konferansek çapemeniyê lê darxist. Namzeta Serokatiya Şaredariya Qamişlo ya Dîfaqa Gelan û Jinan ji bo azadiyê Berivan Umer di konferansê de balkişan li ser ola çapemeniyê di danasîn û propagandaya namzetan de. Bikaribin bidin naskirin bi kesên golvê herêmê jiyan dikin çi qas giring û got biçin dengê xwe bidin. Bidin kê ew nerîna wan e rastî ez bawerim got ji bo heta anha ji bo vê şoreşê kar kirine heta ana ji bo serkeftinê gol Bakur Rojhilatê Sûriyê çêbûnê kar kirine bi azad bi girêdayî aliyekî bi destgehekê netîcê de heta niha karekî پر بیشم پیروز ده هریم متکرن. جبو ایجی نها جی رولک وان هی گو بکاربن و کاری گو کرنه بردوام بکن. بکاربن واهل بجارتنا بدن ناسین. سیستم واهل بجارتنه ریاهل بجارتنه چقاس گرینگی اول بجارتنه. Berivan Umer dest nîşan kir ku gel azade ku deng bidin kesên ku baweriya wan pêtê. Nerîna wan e ji bo kê dengê xwe bidin kê hilbijêrin ew dikarin divê demê got ev dayeta întixabî dest pê kiriye û her kes xwe didin nas kirin li ser wî esasî û dibigo hinek berê hinek kesan nas dikin dibigo hinek dixwazin hinek kes bin ew dimîne ser azad ra'ya kesin azad biyanî ra'ya wî bi xwe hilbijêre kê dixwaze vî karî bike. لیاش بو مهری جارا گرنگ او گو بچن سر صندوقا دنگی خو بدن دوی دمه د گرنگ گو ام هجماری گل وی در جان دکن راستی جی در خم پیش احصاء در کدوی احصاء د هجماری باشاره هات دیار کرن
Di konferansê de bal hate kişandin ser giringiya çareserkirina pirsgirêkên paqîjiya bajêr û ekolojiyê, gilî û gazinên gel ji bo nebûna pêvajoyan jiyanî yên sereke û buhabûnê. Konferans bi nerîn û pêşînyaran bidawî bû. شورش لسوريا دست بيبيا دبن نوبي بوهارا عربي دو Li bajarê Tir Rifetê jî ji bo mamosteyan civînek hatin darxistin. كتب بشبرجي وأموي بوهارا Di civînê de ji bo mamosteyan hate xwestin ku di hilbijartinan de bi rola xwe rabin wiha hate gotin. Ev hilbijartin gaveke ji gavên ber bi serkeftinê û pêşxistina civakî ye. بالديمقراطي بكل خباط بالتاكوشي Her wiha li bajarê Çilaxa Şehba û Tabqayê jî bi bejdariya namzetên Dîfaqa Gelan ji bo azadiyê çalakiyek hatin darxistin. Di çalakiyê de her pênc namzet bûn komek û navê kolanan duruşmeya Dîfaqê darqandin û namzetên xwe bi şeyneyan dane nasîn. انتخبنا حالنا البلد ان شاء الله نقدم شيء نفرض الشعب هاي قائمتنا 11/6 Komeke dinya ji 6 namzetên Dîfaqê pêk dihat serdana xelkê kirin, armanc û bernameyên xwe şîrove kirin. Her wiha belavokên danasîna Dîfaq û bernameyên wan ku bi zimanên Erebî, Kurdî û Suryanî hatine nîvîsandin li şêneyan belav kirin. Hêzên Asayişa Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê nasnameya endamekî xwe şehîd ku li Hesekê şehîd bûye bi raya giştîre parve kir. Navenda ragandinê ya asayişê têkildarê mijarê daxwînê de got, endamê me Abdûazîz El-Ezîz 23 Gulanê li Hesekê şehîd bû. Hate diyarkirin ku Abdûazîz dema li ser erka xwe bû di encama krîza dil de şehîd bû. Asayişê ji malbata şehîd re sersaxî xwest û soza şopandina Riya şehîdan heta pêkanîna armanca wan û avakirina civakeke aram da. Li gorî daxuyaniyê nasnameya şehîd wiha ye. Abdûlezîz El-Ezîz li Hesekê şidayî bûye 23 Gulana 2024 li bajarê Hesekê şehîd bû. Berêbinderên hêja di neva meha Gulanê de li Efrînê ahatî dagirkirin hema bêje rojan e welatiyek hate revandin ji destpêka mehê ve heta niha 30 kes hatine revandin. Navenda belgekirina binpêkirinan bi raporekê sûciyên dewleta Tirk û çeteyên wên li Efrînê yên meha Gulanê eşkere kir. Li gorî raporê di yekî Gulanê de 12 kes ji aliyê komên cuda yên çeteyên dewleta Tirkiye ve hatine revandin û aqubeta gelek ji wan nayê zanîn. Duê Gulanê jî welatiyek ji aliyê çeteyên Sultan Murad ve û yek ji aliyê çeteyên ku navê polîsên leşkerî li xwekirina hate revandin. Şeşê Gulanê çeteyan li gundê Kokanê yê mabata welatiyek û ji gundê Kosa yê Racwê jî welatiyek revandin. Ji heştê heta 26 Gulanê jî li cih û deverên cuda li Efrînê çeteyên dewleta Tirka dagir ker 15 welatê revandin û wan ber bi ciheke nediyar vebirin. Ji sera 2018 ve sûcên li Efrînê têne kirin û li berçavê tevahiya cîhanê tên kirin. Lê berjewendiyên desthilatdariyê yên welatan dibe sedema ku bêdengiya xwe biparêzin. Berêbinderên hêja li dijî tecrida li îmraliya Gulser Rêber Ap û girtiyên li îmraliyê tê meşandin xelkê Bakur û Rojhilatê Sûriyê bihirsin di vê çarçoveyê de êro careke din xelkê Firatê yên bajarê Kobanê da ketin qadan û li dijî tecridî û vê carê jî êrişên biçekên kîmawiyên ku dewleta Tirkiye li ser herêmên parastinê yên medyayê çalekiyek pêk anîn û hêrsa xwe careke din nîşandan. Xelkên bajarê Kobanê li dijî tecrîda girana li ser Rêber Ap û êrişên dewleta Tirka dagirkeriyên li ser herêma parastina medyayê meşek li darxistin. Meş ji qeda jina azad destpêkirî li qeda aşîtiyê ve guherî mîtingê. Endama Koordînasyona Kongrasdar Macide Hesûn axivî û balkişand li ser tecrîda girankiriya li ser Rêber Ap got
به هزاران ولاتی لهمبری و تجدید سری هرددن و لهمبری فاجیزم سکنن گلی جهان ایدی آزادی فیزیکی عربرا پود خواستن هر وستا زلاله امی حتی مسوگری سرکتنی القضابن خلک باجار یعنی عیسایی جی به همان آرمانجی دا کتر قدانه مجبشی آمزگفا مزین دست بکری لچرخاره شهید جودی و گوهری میتینگی د میتینگی ده ریوبرا کنگراسدار رقیه محمد دیار کرکو گلین هرمی و خودی لرامان ریبرا پودر کبن و حتی آزادی تکوشین دوام بکنه. چالکیا گرتین سیاسی یا بداخواز آزادی فیزیکا ریبر آپ و چاره سرکرنا پرزیریکا کرد روژا 186 دهه لعالیه کدن دم پارتی جی تکوشینا حقوقی یا جبو راکرنا تجرید دوام دیکه هف بردفکین کمیسیونا حقوقی ین دم پارتیه جبو حفدتنا به ریبر آپ ورد داخوازنامه پیشکشی وزارت داده یا دولتا ترکیه کرن. چالکیا بویکوت کرنا هفدیدنین سر تلیفونی ین روبرو و درکتنا دادگهی یا گرتین سیاسی دروژا 186 دهه. چالکیا بداخواز آزادی ریبرا آپو و چاره سرکنا پرزگریکا کرد 27 مجدار 2023 بگراوا برچیبونی یا بیدم و دور وگر دست بیکر بو. دروژا 185 ده گرتین جدوزا پککی و پاشکی با قوناغا کی نو چالکیا خواه گوهراندن بویکوت کرنا هفدیتنین سر تلیفونی مالبات و دادگهی. لعالیه دن پارتیا وکوی و دموکراسی یا گلان دم پارتی جی تکوشینا حقوقی یا جبورا کرنا تجریدا لسر ریبر آپو آبا آرمانجا چار سریه دومینه. هفبردف کین کمیسیونا حقوقی دم پارتی سیودا چلیک ازبین گل و استرک ترک دوگان جبو بریبر آپو رهدیتنی بکن سریل وزارت دادیات سرکیدان. دوی چارچوبه ده هفبردفکان داخوازنامه یک پیشکشی وزارت داده کرن. ده داخوازنامه ده هات ببیر خستن داخوازین هفدیتنان ین پاریزر و اندامین مالباتی جالی ریوبریا گرتیگه و بهنجتا جزاین دسپلینی دین آستان کرن و درباره هنجتان ده تو آگاهین ناینداین. هروها هدیتنا لزگین آ کمیته مافی مروان آنتوین یک بوی هاتا ببیر خستن و هات گوتن. پاریزرین عبدالله اوجلان داویا سالا 2022 سریل کمیته مافی مروان آنتوین یک بوی دان. کمیته افسر لیدان جی ترکیه رشانت وکا تبدیره که دمکی خست کو داویل روشا آگاهی نگرتنا مطلق آیکو منصاد ورا آنین لیبلی ترکیه تبی بیکی جی تو گاوین ناویتن. داویا داخوازنامه ده دم پارتیج وزارت دادیات ترکیه خواسته تجرید دمل دست بدای بکه و هاگوته. دویره گزین حقوقا گردونی بین ناس کرن و جبوه هون تفاعلی بکه و ناوه هاولدانین پیویست و مجبوری. جبو در حقی کسین لگرتیگه ها گراوه امرالیه بدن سدما روش آگاهی نگرتنا مطلق ده هر جوره کن عادلی و اداری بین دست بکرن و بکه و ناوه هاولدانان. ام دخوازن هون دستوری بدن وکا پاریزر و هفبردفکین کمیسیونا حقوق و مافین مروان آدم پارتی هفدیتنی بکن. بالهر لسويسرا جي 26 كاس دناوا واند سياسة مدار اتفاقات جبعة كاسكان ايطاليا يتكلداري تجريدا امرالية جي سي بي تي رنامه اكشان دنامه دا خواستن كو سي بي تي دمل دست شانده كي بشين امرالية ده همان دمه ده هاتا گوتن شرط و مرجين بريس اوجلان دناف ده جبو من مجاره که فکاری یا جدیه. د چارچوبه پنگاوا عبدالله اوجلان را آزادی ج پرزگریکا کرد را چارەسەریya سیاسی
برتكين لدشي تجريد اشكنجة وقركرنة زيادة دبن. لسويسرا 26 اندام و آلیگرین کمیته عبدالله اوجلان را آزادی که دناوان دگلک سیاست مدار جبو بالی بکشین لسر تجریدا امرالیه جسروک سیپیتی دکتر آلان میشل را نامشاندن. اندام و آلیگرین کمیته عبدالله اوجلان را آزادی جه سیپیتی خواستن که دمل دست سردانا ربراپو بکن و تندرستیاوی بزانبن. پارلمانترین پارتیا سوسیالیستا سویسرای دکتر بیبی ساوریه تکلداری مجاری آخویوانی زمان که ربراپو کلیتا چارەسەریya پرزگریکا کرده. ساوری دیار کرد که دوی سیپیتی دمل دست بچه گروا امرالیه وها گوت. ام تاوی 26 حوالین خوش با آزادیا ربر عبدالله اوجلان جه سیپیتی را نام دشینن. ام دوستین کرد و باوریه دنه که بازادی عبدالله اوجلان را و پرزگریکا کرد چاره سر ببه. دکتر سواری آنی زمان که خبات انوان و دوی چارچوه ده دوام بکه. هر وقت اتفاقات شب کسکان ایتالیا تکلداری همان تشتی نامه جسی پیتی رشاند. سروکا کما اتفاقات شب کسکان لوان ازانی لاد نامه خوده و هاگوت. ام نامه بنگوازی کجالی کمیته آدمی و هاتیه جو اوجلان را آزادی و هاتیه دست بکرن جویرد شینن. شرط و مرجن کبریز اوجلان دناف دیا جبو ممجاره که فکاریا جدیه و چارچوه ده هم دخوازن دنامه دل برچاوان بین گردن. هر وها جالی سکرترین گشتین پارتیا کمونیست آجنو و آوابونه ماریزیو آگربو و آنا کامپو سامپریو و گلک سیاست مدار جسی پیتی را نامشاندن. ده نامه ده بالکشاندن لسر تجرید و بانگا ده ملدست شوینا سی پیتیش امرالیه هات کرن. مجلس جنان یا پی دی کنگره خویا یکمین آل سر استا کانتون جزیره لدار خز ده کنگره ده بالهات چاندران لسر ریخستن بوینا جنان ده داویه ده جی شش جن جبوری و بریا مجلس جن آ پی دی کانتون جزیره هاتن هلبشارتن. بدروشمه بریخستن کرنا جنو جواکیم سوگریا آزادیاری برا پویه مجلس جن آ پی دی کنگره خویا یکمین لسر استا کانتون جزیره لدار خز. کنگره الهولا سردما باجاری حسکی بشداریا شست دلگیان پیکات. اندام جن این پیدی کنگراستا رو ریخستن جنان آماده بود. پشتی ریزورتنی اندام دسته هفسروکاتیا پیدی فوزا یوسف آخافت ناوکر نکر. فوزا یوسف دیار کر کوروجانه هریم راستی ریشانتی. جن بتیکوشی نوری بازانه توا دموکراتیک و حمو جوره نجات پرستی تک ببین. سارامه تکوشینامه اول امی به پرنسیبانه توا دموکراتیک بريبازانه توا دموکراتیک اف ذهنیت نجات پرست و پرست اف ذهنیت باوت سالاری و زاین پرست امی لهمبری و بیرادا جنا بعقل جنا بتکوشینا جنا امی بهنم کو بگوهردن و ام فوزا یوسف آنی زمان کدج من هول ده فکر جنیا کجری بر آپو بریه تک ببه. لیشورشا جنجیان آزادی الحمو جیهانی بلاو بویه. جنان ببینم دیدم دیارترین کو پارادیگما فکر و رامان ربر آپوی آزادی القص بهزو کو کسی نورانا ساکن و جنان کرد جنان عرب سوريان آسور ترکمان ایرو پیشنگی آبی فکر دکن کل تبایی جهان بلاو دکن اندام کوردیناسیونا کنگراستا رمزی محمد جیدس نشان کر کو ایرو روش لباکر و رجلاتی سوری جن ببینا خو بری خود دن هل بجارتن شارداریان. 2024 حاضر بکن رولکی مزن جناب هل بجارتنا دبلیزن پیوست ام بهبره و مسئولیت راکن ام برنگی خورد در باسی هل بجارتنا ببین. پرسپکتیفین ریبر آپو درباره آزادی و ریخستن کرنا جنان و راپورا سالی هاتن خوندن. قطیایی هبو ناورکاوی دکاره وره داگرتنه جبر کجا وراوی هاتیه داینه دلویتی کشی درباره خباتین جنان
هرورده خبری خستن کرنه بشداران نێرینên xweanîn ziman. Dawiyê ji bo rêveberiya Meclisa Jinan a PYD ya Kantona Cizîrê 6 jin hatin hilbijartin. Li tünelên şeriyên li qada berxwedanê ya girê ortê ya herêma Metînayê li dijî êrişên artêşa Tirkiya dagirker berxwedanekî dîrokiya gerîlayan dewam dike. Gerîla Şahîn Armanc û Rojda Zagros ku li qada girê ortê tevlî berxwedana dîrokî bûn bi mihan tê kuşiyan qala êrişên dewleta Tirkiyên bi çekên kîmawî û berxwedaniya gerîlaya li dijî van êrişan kirin. Li tunelên şerên li qada berxwedanê ya girê ortê ya herêma Metînayê li dijî êrişên artêşa Tirkiya dagirker berxwedana dîrokî ya gerîla dewam dike. Artêşa dagirker ku nikare bi vê berxwedanê li ser tunelên gerîla çekên kîmawî teqemeniyên qedexekirî bikartîne. Gerîla Şahîn Armanc û Rojda Zagros ku li qada berxwedanê ya girê ortê tevlî berxwedana dîrokî bûn ji wan gerîlayan e ku ketin bin bandora çekên kîmawî û teqemeniyên qedexekirî. Rojda Zagros diyar kir ku diyare dijmin destpêkê bi teqemeniyan êrişî derdora tunelan kir. Destpêkê teqînê biçûk dikirin, beriya teqînê biçûk gazê çavşewatê û di finê de wisa nefes xwe dikir ew gaz karanî. Me fêm dikir yani hindek kimyasal kar danîn mesela bêhînê xwenîn bûn mirova hesiz nedikirin ama wisa mirova bêhal dixistin. Rojda anî ziman ku dijmin tevî tu ew qas êrîş dikir, ew qasî çekên kîmawî bi kar da anî nikarî bû bandorê bike. Her bangawazî teslîmetê dikirin, hevala île diçû bombe davîtin û tarama dikirin. Yani tiştê ku didan meşandinê çi û şerê taybet didan meşandinê ev zêde bandor nedikir bi rastî jî milê her hevalekê de tersê wê dem bi bangawazî teslîmet dikir hevala henekê xwe pê dikirin. Rojda Zagros destnîşan kir ku dijmin herî dawî hejrê kanûnê êrişekê mezin kir û careke din çeka kîmawî bi kar anî. Dijmin du saet serderî, vê carî işte du saetê bangawazî kirin, werin teslîm bibin işte em dizanin yani ciyekê ku hûn biçindînin. Rûxmê heval pê em pê bandor bibûn jî yani wisa halê hevalan bî silahê xwe bikin jî hevla disa me çû bersiv da wan me mayîn wan da teqandin. İddia hedefê min ew e yani dibêjin ya dervê wekî gotinên wan dervê serkeftinê çi xet ji bo min hebe. Şahîn Arman jî diyar kir ku wan li hemberî êrişên dijmin gelekî çalakî kin. Dijmin wisa destpêkê dema hatî sê çar derbên giran destê me de xarin yani hinekî çalakiya de em hazir bûn amade bûn bi silahên giran carek ducar me silahê giran jî li wan din kuştê wan jî çêbûn. Belê herî ji bo şermezarkirina bikaranîna çekên qedexekirî yên li dijî herêmên parastinên medyayê xelkê herêmê di nava çalakiyan de ne êro jî koordinasyona kongrastar û malbatên şehîdan êriş şermezar kirin û gotin çekên kîmawî êrişên domdar û hemû cure taktîka dewleta Tirkiye wê nekaribe vîna me lewaz bike em ê li rex gerîlayên xwe bin. Dewleta Tirka dagirker çekên qedexekirî li dijî herêmên parastinê yên medyayê bikartîne. Bertekûna razîbûnên li dijî van êrîşan roj bi roj zêde dibin. Daxuyanî ji raya giştî û rêxistinên mafên mirovan ra. Îro li bajarê Kobanî jî ji bo şermezarkirina êrîşên dewleta Tirka dagirker bi gazên kîmyewî ser herêmên parastinê medyayê daxuyaniyek hat dayîn. Daxuyanî li pêşiya qada jina azad ji aliyê koordinasyona kongresdar û meclisa jin asaziya malbatên şehîdana bajarê Kobanî ve hat dayîn. Hat diyarkirin ku dewleta Tirka dagirker dixwaze bi her awayî sîstema qirkirinê li ser Kurdan bide meşandin. Bi her cureyê zilim û qirkirinên etnîkî yê sîstematîk û her tiştê ku li dijî nirx, axlaq û zagonê navnetewî dikin. Ji ber ku Kurd bi dehan sal li ber mezintirîn hêzên leşkerî û artêşên herî xort hatiye eşkerekirin. Malbatên şehîdan ên kantona Efrîn û Şehbayê jî helwesta hêzên navnetewayî û rêxistinên navnetewayî yên hember êrişên qirkirinê ên li dijî herêmên parastina medyayê şermezar kirin.
باوی شهید دستین عفرینی محمد حسین مصطفی نرازیبونا خو لهمبری ایریشان نشان دا. ایریشا فاشیست لسر قادا میدیا دخوازه کردا جهولی را بکه دخوازه قدیا کردی جهولی را بکه هاوجی زاروک منه پاکاکا کیه پاکاکا گل جلفداره گل حر داره که هفجینا شهید زنار عفرین شیرین محمد جی دیار کرد و هر چخواست دولت ترک ایریش بکه برخودام دیکوشین آوان دوام به مخابن ترک نوگیری تهدف خو ام لستار خونه و ام هر هبن ام وی صور سرمانو دکشینن وی گرمونم دکشینن وی زاروکنا وی کال پیرد ما ام برخوددن بریمت مل عفرینه و ام هر جی هر مقاومه بکن و ام برخو بدن دایکا شهید نوجیان او جلان سوزان مل رشید جی پشتگیری خو یاجبو هپگی و یجاستار آن زمان لا تجاري نوك هافي قريلا لبش قال لبش قريلا وتجاري ام نوك هافن وبلا دولة الترك نبي كرد لحر دارك لجاين آزاد لكداري أنا كادية لتدار ام نوك هافن باوی شهید روشات عفرین رشید محمد جی دبیجه اولی کیله کازاروک الخوا شر داور کرام بکن دولت ترک و فاشی و هوال بند وی یک دستق دنوی هریش شهر کردا دکن جبوا قرقرنا كردا ملاوات شي خرو خاون خيال ببينه حتى بالهرد وی چارچوبه ده بانگین مالباتین پیشمرگین روژی بردوام دکه مالبات دبیجن کو ینجبو خاکا خوا شرنکه لکردستان جیوان تونیه هیثم محمود علی کو سی براین وی دناوا کومین پیشمرگین روژ دایه برتکین خوا نشانده آگات اگر پیشمرگین روش ایریش گریلان بکه و خودی وان لوان دناجینه بند جبر ویجی ام بانگ دکین کو چکین خوا دینن او نکوین رفین ناوا دجمن. دولتا ترکا داگرکر دخوازه کومین پیشمرگین روش لهریمین پاراستنی ین مدیایی بجه بکه و لدجی گریلاین آزادیا کردستانی بده شرکرن. مالباتین پیشمرگین روش کل روژاوی کردستانی دمینن بانگ لخزمین خودکن کوچکا دجمن دینن. هیثم محمود علی سی براین میدنا و کومین پیشمرگین روش ده جهدگرن نرازی بونا خونی شانده. بس افتشکی شاشه یعنی ایرو او براغو جنازه والورجی که برزنجی او چنابی ونبیالی. تقواري قد قبول نابي هل وسط دماغو چون قولا بونا پیشمرگا مگو قدی افنا نخیر هیثم محمود علی دیار کر که دولتا ترکا داگر کر بستالانه نکاره گریلاتیک ببا ما جوارا قول برين هاجي ما قو ورن وقرن يعني دي سجين وكد بي جنيفي ريمون وقرن باشترا يعني تداج ولاتي خبردا وتشو وت اوكر يوختي قوت الفربانا عرضا تهبو سر آخا خبي تی پاراستنا باجار خوشی کربانا تی پاراستوا گندی خوشی کربانا چتل ور و چتل نقتل ور وقتی گوته عسکری خوبا ولاتی خوبا شرفتر جویدی هیثم علی بانگ لهر سی براین خو اندام پیشمرگین روش کر براستیجی یعنی هاگر برایم تمام جی که ام بهوینا گون حموج الخوا گرن دیس جو وگر باجار خوا وگر ولاتی خوا ابنا نریاویا او در نریا و نجهویا جهه ولاتي وكودرا ولاتي ورجعفاي كردستانية ولاتي ونجه بيشمرجي روجم زم تولو ببم يعني ايدي كيرج هاي هستو بصها يعني هالو قجي قبول نابي ايدي قافا قمون خو نفقرن جهه وجه الفرنينا وكسي قب كفي في اخي نا اخاويا دسروي حدودي دا ويفقري فقرن باجاري خو تمام جي بنقها مجورا والحموجي والخفقرن چكسي قبي بيشمرجي روج او نجهي وي او در هیثم محمود علی ده داویه ده هشیاری دا سی براین خواه هاگر ون همبری گریلا رابن میدی و پیشمرگ روج و بدنا پیش ون شر گریلا بکن افقاد قبول نابی ایدی هنگی هبون تنبوناوی لزانینگاه روشاوا خواندکارین 7 فاکولتیان دست به پیشکشکرنا پروژین خواه کرن یک جوان فاکولتیان جی فاکولتین مافناسی یکو جاره یکمین لسر آستا هریما باکور و روشتات سوریه خواندکارین وی پروژین خواه نویسینه خواندکار دردکوین پیشیا لجنه و ماموستین خواه و آرمانجا پروژین خواه جوان ره و دبیجین لجنه جیم لگوری نویساندنا پروژه آست سکن و نرخاندنی پلید ده خواندکاران.
درجة 8 و7. ایدی به سرکفتنا خوش شاد دبن. خواندکارین فاکولته مافناسی یا زانینگاه روش آوا پشتی 4 سالان جو خواندن و کده پروژه نخویین درچون نویسینه. خواندکاران جراستیا جواکی و بویرین بربچاف پروژه نخواه هوناندنه. چاکین قد خیری تدی ویدا من داوی پر هاتم کار آنین و هری ام بچی مینا که برجاف جی لچیان هاتم کار آنین دست به کمان داشی 28 حوال شهید کردن و یک جوان جی باز مردم گو بودروک و در کد سرد کادیروکی لی اما ما خواست باله بکشن سر و گوش برا جهان حمی وارد در کتن گو يعني تشكين قد خكيري تيب كارانين وحتى روجا إيروجي هيا تبي أوقع زاغون أفقس قانون ما أوقع تشخواندن وبلا هيفي جواكا ما جيج مهبة وريبرتيا ما ريبر أبو قام جبو ريبر وخا تشك بكن وبكهجن هدف آزادية ريبر أبو راستي إيرو ما بروجي خويا درچوني مبكاراني راستي ببلا راستي 8 و7 معاني راستي از گلکی سر بلندم جبو ویکی و راستي از گلکی کیف خوشم انه حواله من ماموسته من گلک الیکاریجی مرکرن 14 خوندکارین فاکولته مافناسیه با اوایکی سرکفتی و به پلین جدا خواندن خو بداوی کرن و با آماده بونا مالبات حوال و ماموستین خو پروژین خو پیشکش کرن ومشروعي خو يعني حتى وجبر جماعة يعني قال لك بيرا عزبي هاتن هيرو موكد بما ماجيكي ما تخصم بيرا ام حاضر بن ام قال كيف خوش بن اداوي الجم قال كي خوش بو جارا یکمین لسر آستا هریما باکور و روشلاتی سوریه دوره که مافناسیه پروژه خوا پیشکش دکن خواندکارین و فاکولته یک بیک در کتن پیشیا لجنه و آرمانجا پروژه خوا گوتن لجنه جی لگوری آست نویساندنا پروژه سکن و نرخاندنا خواندکار پلت دا و پروژه قبول کرن پروژینی گلکی ولو بالکش خوندکاران آماده کربون او پروژانا بهتر گریدای روشا هی یا کو جوا گیاید عالی هن مجارن سوجان ده تایبت وک سوجن کشتنه وک سوجن رشوته يعني اف مجاراناج مجارن کو جواک باش پیدشه آسا خوندکارا جی پشتی 4 سالا يعني گهاشت اراده که باش تی قبول کرن وانجی کدک پرمزن دا حتانی گو گهان وی آسته 11 فاکولته و 3 پیمانگهین بلند زانینگاه روش آواده هنه جوان نها خوندکارین فاکولته پتروکیمیا زانستین خوزایی آواهی سازی، مافناسی، زانستین جواکی و پیمانگاه بلند آراگ هندنه دست به پیشکش کرنا پروژه کرنه. بلیج بو خواندکارین کو بتایبتی وان پروژه خواب پیشکش دیکن هسته که پر جدایش برکو پشتی دمک دریش لی کولین و هیجانه و جریلی پیشیا دکترین خواه ماموسین خواه هاو دادن که پروژه خواه بدن اریکرن و سرویه که جیم اف اریکرن حتی که پیک تی خویدان ده بینی لنگی وان خواندکاران ده دچه ام بنوجا خواه دریزی ده جی دوام بکن ورگرتنا جنم جودکران لهن کانتونان دست بکر او لهن کانتونان دنجی نو دست بکر ایرو لکانتونا من بجی جودکران دست به رادست کرنا جنم کرن جودکارین کانتونا من بجی جنم رادستی شرکتا پیشخستنا جواکا چاندنیه کرن لپیش ناوندی ورگرتنا جنم ریزا کامیونان سکنین او جنم تی رادست کرن ناوند جی ساعت صبح و جنم وردگیره حتی نها بدهان کامیون هاتنه والا کرن هیچای ببرخستنی کو دستیا چاندنی او افدان یا ریوبریا خواسریا دموکراتیک بو های کرینا جنم به 31 سنتی راگهاند بو. ارتشا اسرائیل جاره کردن ایریش خاکا سوریه کر و جاره بنیس او حمس بون آرمانجا ایریشان هزین شامی جید بیجن وان گلک موشکن اسرائیلی بسایا پرگلا پارستنا آسمانی بیباندور کریه هم وقتی وان ایریشان سروک حکمت شامی بشار اسد سردانا ایرانی کر. دزاریا شوید ارتش اسرائیل جاره کردن ایریش خاکا سوریه کر.
جافکانی گلشکری یا هزین حکومت شامی دازانین کدوه ایواری بالافرین اسرائیل نقطه یک لپارزگاه حمصه و آواهیه که نشته جهان لبانیا سه بمباران کریه. ده ایریش ده زاروک کات کشتن و ده کس جی بریندار بون. تاوی وی ضرر مادی چه بون لعالیه کی چاپمنیا هزین حکومت شامی دستنیشان کر کوپرگالا پاراستنا آسیمانی یا شامی لعاصیمانی روجلاتی حمصه گلگ مشکل اسرائیلی به باندور کریه. عبداللهیان جی گرینگی ددا خورد کرنا تکلیان افسردان پشتی 10 روزان جمرنا سروکومار ایرانی ابراهیم رئیسی وزیر حسین امیر عبداللهیان و برپرسین پیره پیکات. ولی بینرین هجان هاجی چند نوچین که حوالین مد توران نوچین می انجواکی دا آمده کرنه امری تماشا بکن. لکانتونا رقای هزین آسایشی سی بازرگانی نارکوتیکی گرتن. آسایشی تکلداری مجاره داخویان کوشاند و دیار کر که هزین تکوشینا دجی سوجان بیسته گلانی لرقای سی بازرگان گرتن. هروها تشتین لگل بازرگانان جی هاتن دست سر کرن. آسایشی دازانین که پشتی لیبرسین بدایی ببه و وان کسان سوقیدات گیه بکن. هزین آسایش دیار کر کوان 28 مهجی لگند ابراهی کانتونا دیرا زوری مینکا کولکیل کاری هاتبو بجیه کرن بی باندور کرنه. آسایش دداخویانی لسر مجاره ده بانگل ولاتیان کرکو دروشین بگوماندن ناون دیوان آگاهدار بکنه. یکیتیا پاریزران کانتون عفرین و شهبایی با لیکاریا تفگر اجواکات دموقرات درباره دوزا کوبانی و جزایین لدشی سیاست مدارین کوبانی دا پانیلک لدار خسته. پانیل لطاقه شیخ مقصودا حلبی بدروشما دادگین ترکیین لگوری برجوندین سیاسی بین پیکرنین اشکر جمافین مروبان را نپیک هات. دو پانیل دا گلک مجار هاتن خواندن. التي تقع بمحاذاة منطقة سروج وذلك في شهر أيلول عام 2014. پشتی بداوی کرنا مجاران نیرینین بشداران هاتن گرتن و نیقاش لسروان هاتن کرنه. لهری ما باکو رجلات سوریه ازمونین داویا سالا پروردهی یا 2023-2024 23 گلانه ده بتایی ببون. دسته پرورده و فیرکرنی یاری و بریا خسریا دموقراتی که هریما باکو رجلات سوریه ایرو کارنامین پرورده لخوانزکارین آستین سرطایی ناوین و آمدهی بلاف کرن. هروها خوانزکارین سرکتی جی هاتن خلات کرن. كيف خاشم از زمان خای کردی دخونم از هیرو بسر کتم. ملی نشامه داوی جیت کلداری حواله می روزنامه وان سلیمان احمد کو پشتی 211 روزان شنو ریبریا پدکی دستراتا پدکی ریدابو کو پاریزرین سلیمان احمد روزنامه وان ادیتوری آژانسا روزنویسی پر هفدیتنی بکه وی هفدین اجداجی سلیمان کاریبو 2 دقیقان دیگر مالباتا خوام پیوندی پیک بینه لطفی و جری آگاهی سلیمان هاتا گرتن جیم حتی نهم سلیمان هینا دی گرتی گهده و صدما گرتنا سلیمان هر چقاسی ادعایم ببینگه جیم لی حتی نها گرتی اونا هاتیه بردان و تکلداری ویه که روزنامه وان جاره کردن جی برتکین خواه تین زمان. اف حفت مهن روزنامه وان راسي وحقيقة سليمان أحمد قرتيجه كبدكي لقرتيها سليماني عفريني كو كاريبو ببينوس وكاميرا ياخوا جيهانا ببختو هو فيتيا داقر كاريه لسرواري خوا عفريني بهجينا باشي داقر كرنا عفريني جالي داقر كاريا تركيا با سليمان بري خود دا باشوري كردستاني كو قاش وجهي بأوليا او كي اديتوري بشر عربي اجانسا روج نيوزي لباجار سليماني باشوري كردستاني دخبتي ده همان دمي ده اندام يكي تيار راغ هاندن آزاده.
یەکێ جوتمەی سلێمان ji بۆ سەردانا malbata xwe derbasî taxî Şêx Mexsûd Helebî bû. 25 cotmehê di demavegera başûr de li deriyê pêşxabûrê Sêmalkayê ji aliyê hêzên PDK ve hate revandin. Vê yekê hêrs û bertekên li gel rojnamavanan zêde kir û banga azadiya Slêman Ehmed hat kirin. Çawa ku li Bakurê Kurdistanê binpêkirina Raman, Ziman, Mav û hemû nasnameya heye, îro li Başûrê Kurdistanê jî PDK vê siyasetê dide meşandin. Rojnemavanên ne alîgirê xwe, rojnemavanên ku rastiya wîna, siyaseta wîna, polîtîkaya qirkirina Kurdan nade meşandin, binçav dike, digire û heman demê wana ji kar dûr dixîne. û wekî hevalên wîna jî em ê heta dawiye li peyê xeteya têkuşînê bin, rastî li kur be, heqet li kur be, em ê li wir bin. Piştî 211 rojan destûr hat dayîn ku parêzerê Slêman Ehmed wî bibînin û karî bû 2 deqa bi telîfonê bi malbata xwe re biaxive. Lê gorî parêzeran rewşa tenduristiya Slêman baş bû û daxwaza wî ew bû ku zextê rojnamavanan heta serbestberdana wî dewam bikin. Lê vê hevdîtinê dilê hevalên Slêman Ehmed hênik nekir û van binpêkirinan li dijî yasayê rojnamavaniyê dibînin. PDK Slêman Ehmed ji bo xwe weke xeteriyeke mezin dibîne lê weke rojnamavanên li Herêma Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê em careke din dibêjin êrişeke li ser rojnamavanan nayê wateya êrişa li ser wî keseyetî tê wateya ku êrişa li ser çapemeniyê bi aweke giştî ji bo vê yekê em careke din daxwaz dikin ku tavînê Slêman Ehmed hevalêmeya rojnamavan ciwanê ji Efrînê di tavîlê de were berdan û bigêje azadiya xwe. Bang û daxwazên berdana Slêman Ehmed zêdetir dibin. Tevî vê yekê jî binpêkirina mafê rojnamavaniyê li Başûrê Kurdistanê dewam dikin. PDK bi taybet rojnamavanên muxalif yên ku di zî zihniyet û siyasetên PDK ji raya giştî re eşkere dikin, bi hincetên bêbingeh direvîne an jî wan dikuje. Merîbînerên hêşem li vir digêjin dawiya bultena xwe ya saet 7 û dibêjin heta careke din werîn pêşiya we bimînin di nava xêr û xweşiyê de her şad û bextar.